Guys, huwag yung gayahin yun. Sa solid line. Solid line, back overtake. Nice, masyado mga kagwa mo. Red light. Pababa naman. Red line, no? Magkapi daw mga kagwang. Successfully climb Mount Everest! Yay! Mga kagwang, welcome to my channel. Oh, wow. Oh, murag yun ang postcard. Nice. Nice. Oh. Yeah. Nice kayo. Gani, sa ligiwet may police. Hindi siya kamuwat. Huwag niyong gayahin yung guys sa... guys, huwag niyong gayahin yun. Sa solid line. Solid line, back overtake. Red Rock Crossing. Crescent Moon. O, Red Rock Crossing nga, sa unahan. Sa Crescent. Yeah, unahan. Ate, ano yung sa natin diri? Red Rock. Ano yung sa natin yung Red Rock? Oh? Steak pork. State Park. Steak pork. Kaya dito man punta sa Crescent Moon ng agi the last time. Pag-abot na ito, diring at punta sa Crescent Moon. Oh, that is like a house. Puro tag Somewhere. microwave. Yes. Nice. It is a lot good. Yeah. Like a microwave. That's a microwave. But that's a house that looks like a microwave. Oh, that's a teacup. Oh, there's See? still a lot of ano. Yeah. Look, there's like that, oh. Oh, right. There's still a lot of ano. Look, oh. Look at the side. There's like a You see, circle. anak, like that. Elevator, ang iyang kilid. Murag Mura, di. no? Looks like it. Ito na floor 1 to 3. Home services. Wow. Kasi medyo hotel or ano na, hindi siya siguro like residence na. Description siya. Makasama Sa kanyo. Hidden drive ahead. So, hidden drive. Dati siguro residential mo dito ayun. Tanawan mo na yung mga linyo. Sa ano eh, sa ako pwede ka sa park mo. Man, Uy, that's nice. That is nice. Good view. Dead end na diya. Good end, ha? Dito. Ano pwede pa. O na, fire station Kasi o. mga summer home siguro. Basig, oh. Tanawang iyang kuan, oh. Dire-diretso lang. Wow. Kuyo kayong ilang kuan offense kay kanang nice. Nice. Dito. Ayan. Nice, correct. Wow. Walay ano, Wala yun. Oh. Dito. Kami pa siya. Nice masyado mga kagwang oh. Nag-anak siya ganun ko, mag-anak ba? Tapos mag-kiss siya sa ano. Mag-anak siya, tapos ang iyang background, Red Rock. balik siya na din siya. Right, tapos ikang tubo, Yaman to. Sa loob na dire-dire. Diyan talaga hindi na. Sa pikas.
kuan sa tawag ni sa mga Miss Virginia, ano nga gani. Cross here. Alright, nice one. Ha? Siguro. Siguro. Kuha muna kami ng jacket mga kabuang kasi ano na. Malamig na. Okay, dali ka here. Come on, dali ka. Oh. Here, Sedona view. Drive na lang kami mga kagwang. Drive. Alright. Nice kaadyo. Nice kayo mga kags. Mga kagwings. Oh. Pang. Daddy, spilled the water on the ice again. Again? Uy, nakapag-sure dahil. Dahil pag-sure. O, try, di-hike sa taas o, try. Ay, oo. Oh, maybe that's why. Diyan siya ang gwapo. Astang taas, oy. Of course, di siguro ka mabangkas. Pero di man kayo na siya, o, di man kayo na sa taas kung na, o, di ako. Tanaw. Ganito, o, sa taas, o. Naagid siya dito sa taas. Ito no, o. Dito na yung parking na rin. Uy, pamuli na mo, be. Uy, bro, di ba kanti, o? Ayun, tag-parking ng pula, please lang, we diretso lang, please. Please. Yes, naka-jacket na mga kagwang. May nahanap kaming magandang spot mga kagwang. Pang sunset mga kagwang. Nara sa ako. Iway dito, dali ka. Nalbay ka. Mas hago siguro. Oo. Mag-bike pa sa ka. Hak sila dito. Natural hak. Watch your step, ha? Drip lagi, nanay ko andiri, oh. Daddy, you're not moving. I'm in bleed now. Oh. Careful. Ay. Right.
Go up. Nice kayo. Okay, Dick, ikaw din 10 miles. Huh? Careful, day na hinilan, day. Walk slowly, oy. It's right there. Summit. Yeah? Okay, no? Balik ka slowly, ha? Oh, yun yung parking muna kagawa. Alright. Slowly, Anika. Slowly, ha? Hold the rail, Anika. Oh, Anika here. Wait. Anika. Almost there. Yeah. This feels like Mount Everest now. Both Everest, what? I think I'm brave enough to go through this, so. Oh. Holy. Asa sa feeling? Stay there, stay. You wait, Papa. Asa. Mom, asa in Berlin. Asa in Berlin. What? Asa in in Berlin. Berlin. Oh, this feels like Mount Everest now. Everest, huh? Mount Everest. Okay. Alright, we're here. Oh, we're here. Mount Everest now. Feels like Mount Everest. Right. Everyone in the world, I climbed up Mount Everest. Go to Mama. Go to Mama. Everyone. Bloodlined. Sa kabuang. Oh, nice. Okay, no? Daddy, Yeah? why do people put flags on top of mountains when they're done climbing it? Huh? To mark the ano. To mark the what? To mark the locations? How can we mark the... Bibinding. Very good, very good. Why? I'm the king of Mount Everest. Yan yung trail mga kagwang, oh. Yan. Galing doon kanina mga kagwang kung saan kami nag-park. Yung pinakauna namin parking spot. Diyan pala yan yung trail. Yan, yan. Yan.
Uh-huh. Dito sa taas. Is. Is. Grabe. Helicopter rides. Uh-huh. Kaya hapit na naman nahurot ni Danny. Ang isa ka pound. Ano sa ni? Ganahan po sila? Yeah, ganahan siya. Pila ni? Ito meron. 1 pound. 1 pound? Oh my God. Kuhaan ni ay. Chopper. Sige, enjoy mo diha. Pauli na ka? Yeah. Pauli na ka, te? Yes. Hey. Pauli na ka? I love you, ha? Pauli na ka? Nauli namin, abot namin. Agi lang may outing. Kaya namalitnik mga prices para sa mga sa party karong domingo. Ah, Oh. oh siya. Saigi. O siya, sige, Sige. mag-enjoy mo diha. Bye, boss. Love you. Bye-bye. Love you. Pababa na mga kagwang. Malamig na rin ang panahon. Coffee time ding. Coffee time. Be careful. Yes, I was careful. Ito ang bloodline, oh. Oh. Bloodline. Oh, dali. He's going places. Careful. Just stay right there. Stay right there. Stay like that. Oh, No, you stop. look at them. Look at them. Cheers. Cheers. Yay! Go, 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 go. Hmm. Yes, nandito na kami sa parking mga kagwang. Baka na kami magkape daw mga kagwang bago uwi ng bahay ng hotel. Let's go! Samo kayo? Tagalog. Tagalog. Yes, it is. Ay, kalmang kayo kadalit ka. Scared yun lang Mom. Eh, murag nagkuan bitaw ko atong ilo kayo. Itong ilo ato? Kamong duha. Ha? Siyempre. Mom, put on your seatbelt. I did, baby. Thank you. Matabunan pa yun ako mata si ang buhok. Successfully climb Mount Everest! Yay! Yeah. Uh-huh. Yeah. Yeah.